tekan for 1 minute, pressure. Sakit kepala tu hilang. Saya Kamal Nizat bin Ibrahim, pakar ortopedik dan pembedahan spinal. Sekarang bertugas di KPJ Ampang Puteri Hospital. Precipitated by movement, maknanya kita changing posture. Tiba-tiba orang panggil kita, macam Dr. Musya panggil saya Kamal daripada sini, saya tengok macam tu, sudden movement, terus tangkap because of the neck. So, satu, cervical-genic headache. Headache yang kedua disebabkan oleh masalah tengkuk ni adalah occipital neuralgia. Dia ada point dekat sini. Bila muscle tu tegang, dia akan menyebabkan saraf in between kepala tu tertekan dan sakit. Kalau belakang telinga kita ada satu tulang, mastoid process nama dia. Kalau kita tengah headache, kita tekan for 1 minute, pressure, and then lepas kita lepas itu dia release, maknanya daripada facet lah. Yang release tu sakit kepala tu hilang. Reduce. Reduce dengan strain pun reduce. Strain ni tekanan kan, reduce. Kalau hospital headache, dia base of the neck, tengkuk ni ada satu point kita tekan, dia akan rasa kurang. So that is the two common problem lah.